Kailangan ay sukses sa ibang kasyagaran sa ulo-ulo, iyan sa ulo-ulo sa chingada. Imaandiyan sa mga oksesyo kasamoyan, mga parang Bruce Edgar ang kulyang charity o bagay ka ulo. Mga parang Edgar. Jalen kubureo penanan sa karatawot, karusel nan kubur, alam katawat sa Jalen kababa. Umay ko at so di kalang mengsang kapon rawat sa patuto pang promo pensang tangke maramo yung umay ko kung ikot may iyas ulindo umay ko kung mamangi at suicarkan at kalwatkan at sabi ko mo yung kupreki umakay kit kalangan ng kumipwede no person Report pongkat kiyang teman-teman ki ansung mau pongkat kiyang ki catpan eupene pang promo wasakse umay god kumi memarai umeme me itawon kumi pang soje bowit nang godot umay god seperti maning ngenemungan sarawi en sewase masan kawikan me bang yaw Rahang Wajong Nai Coach. Yang program sang nicapi oleh ni. Hai match ngay sewar le 2 minutes ulianti pakon sewaj. Partio pagi ni marana account Jesus Christ kapai. Amen. Kalau aku promi, wapar koros Kristi. Ay sukses sa ibang kasyagaran ewan sa karata, yay sa karata ang pasaw. O imanandigan sa mga obsesyo, juga kuburkan korusyan ng yang chay leopeno kasamoyang next district administrator, Mr. Daniel Edgar, and Kagbagida College. Mr. Edgar. Kailangan ko mo tayo. Kung iban patuloy na naitungal, kapuko aralaban na isang ramot mawa itiyak itungal surat kaping wawo nilak mun members. Puy kap na ko pating kupura. Iyang okay po ni. To narakson mo sa laban na paglaban net. Kaya po ni Bawal Malin Oriar sering-sering sunang ganyan. Patungan wang kena sa usid net, wang kena na net. Patungan wang kena ganyan net, wang kena na message net, wang kukro na yung tarabat, so masakan ang waywat, so ulintaw kacaw, palihan talaga. Kaya sa bahan na siya paswat, hey tingal sa karataan wawalap, paan kuburan, na sa usid ang pela pala. Governor the Honorable Ray P. Oliver, Patungan the State Senator Riaman Mayangkat na sa Ulmachay Program ng Ranot. Namin na uya sa Ulmachay Keynote Speaker, Honorable Edgar Pilwaunki, Senator Leka. And also pay my respect to the presence of our diplomat guest representing U.S. Embassy. Patungan the Director and Kampang Kamaray, Wangi Principal Edward, Wangu Wanparan, Melen Wangi, Chundatongan Koros, Penini Koros, of Melen Kumail Sarikan, Mewiyagi, Mepachay, Sabul Machay, Education Day and Barrio Katri, Silu, Napuita, Nanpungan School and Net, who pigs, who Tagan Palbawan, who Tagan Palba, my student. Saisal team and Ranwat, a Masani, the Batuan, the Batuan Bombay, took and war to war season. The Batuan Gamel, Ranwat, Katrop Toto, which I Sabulman Yochuan. Absang ni Atay and Sabulmatai program and Kapuita, Aye Makarat Atay Puligiti,
ketuprok kau mabil kagajau ya ketuprok kesempal kai pagcay lang kajan pacay tatokan ran o bil kagajau yai wewan lepen masan en Bombay way chugan war chuk war sisi apal mangai nuwan kakaros asubang kapoyak puyapen kata sa macay sirikan ong nan yai sama en Bombay mepelian siya mungotso pelian government euban puyan kat baca nan buko aralap may jungalan ki yung sakratan kasam maway jungalan ki kapil puy lu kap to ka upsin wainet pusan kak pacuan pata buko kasangkol ibinan kak sainsal bang kubrangam na director o koros mayang pacubang kubrangam na ranwat nan kairo rin sambar yung sagan wainet ira aralap isu miyan kira-kira lap ng beriyaw, yay school. Nanuraman maway kasi sabon mandi, rentak kacakata, seri o hendak uyaban, aray kak kagaylay nila, minimin pa na o ayaw pa na ng papanono o malen pa yan school. Hendak sa wase, pauyaban ka school, hendak nay, niyaban pausan ko, wow, pwede pay sa raw magtay, kacakata ko. Niyaralap, kung sakratan ka sa may bahan patawan jungalan ki, Saisan me puye makaidegan monsa aiso makaidegan ira aso maso pali prodong saisan tatawagan school ranwat saisan magkabenak kat traktoran school bel pacho bil saisan me kopkat rabi ka kat sabol mandi apoy ko luko wow puye ko paisarawat ni wow I welcome you all my kat salitak na sa macay program ranwat papuitan tatawagan ranwat Ate sang salita ranwat abon kak uya sa wasa pensapan macam sirikan bepan uya pun bayan lakak upali. Ai macam kecil kalan kubur kapna state senator kan kalan kubur karus. Kalangan promoy Mr. Sukses Ceban korang apa ni? Dengan seni pengen apa cakap promoy denganasa school awak school semua itu
iyang o kasililya mangko. Mo nas pantulan nas matong sa para coach. Pajangan sa karatawa kan medyangal moy. Wang kekaj watch. Rakaj na matong sa para coach. Kalang.
Ramai Seligo, sama school. Jadi dia kecil Seligo beliau, tak pernah beliau. Sukses jika kecilnya apa sekarang lepas sepan macam keynote speaker Ron Watch, awak kecil kupre, orang sekarang watch iba murka pese sepan macam keynote speaker dia orang, mereka kecil kupre, 1 minute, cuma next Saladak Elementary School dan Parkit 2 PC6 o Pachiwala Bilyam Chawada Pix High School o Blindaksang dan Parkit 2 Puwalisa kayo Pachiwala Chawada CCM kalawadi sa Palmay degree and education dan Parkit 2 Puwalisa Silu Pitola sa mga Blinday CCM kalawadi sa Palmay 3rd year certificate dan special education dan Parkit 2 Puwalisa Pai Pilkalaw sa Palme School dan UOG o Pilkalaw sa Palme PA degree dan elementary education o Tolu nila sa UOG Pilkalaw sa Palme master's degree ng leadership dan Riagit A6 Silu Kacabiada sa Palme Tato niya Pasoyla na kachila sa ipan o sa Madagi, sa Bariyaw na kituwa puli sa Kuwanaw dan kituwa puli sa Kuwalo isa pa alam mo na Pompe Pasoyla Lugop sa Madagi, sa Bariyaw na kituwa puli sa Kuwaw dan kituwa puli sa Kuwaw Pitulula sa mo Pasoyla dito sa Ladak sa Madagi, sa Bari sa Payo Besang dan kituwa puli sa Kuwaw dan Riagit Limaw Pitulula sa mo, Pasoy dito Pix, Sumbadagi, Sumpar Limaw, isang Riagit Limaw, dan Riagit Isang. Kusudasan sa Mataag, isang na Riagit Isang na Isang Silu, yalang principal and Pix. Kalagala, Pilkusudala sa Ladak, dan pa Riagit Isang Silu, o Riagit Isang Tuwaw, principal sa Ladak, Sumpar Wanaw. Right? Isang Riagit Isang Tuwaw, Lento Ranwach, uya, waliyakan o dan Bombay State Legislature. O Metz, uya, Chairman and Culture and District Archives. Ermahin ko, Duwaw, iman ko ng Yangan, o Chay Leopanen, o kasamo sa Palmachay Keynote Speaker, Mr. Sir Edgar. Mr. Edgar. Kalangan tayo. Mo na ibang patroyong nanay sa karata. Mo ay jumal kapingla bang kuran anilap. Kupurar makalangan kaya Rusun kak eubana nan kenwat. Ay jumal sakaran kapingla kay pwede bang kuran moral wawan tumbayu. Patroyan wawan lagi sabal mahar nikan ko nalang ko. Sabol mar dangkani ko ibin patungan wow lagi sabol mar kay di lapalap koros na wen Bombay bin dalang kitayin aramasakan na yampat patro Bombay porodonan maluat ibin patungan wow lagi kapinawen Bombay patungan wow lagi terang education Ibn min tawon ki waliban embassy US padawon ki yang ay senador lega bil padawon ki Tistad and Winnet padawon ki board member in education o yang ay sumpatagan ayo mainin sainsalang yan Mr. Edgar
Ibil patrawan wongi kumain korus me patrotusan di school kan, sumbatan kan, principal kan, o sering school kan. Itu kalau wongi kumain kan mebelian patren ketir. Ipatrawan kamelan accreditation keterapala sama try yeyas, weapon yeyas magtry kajen anta. Puegi ipatrawan dan sama try sigawa ipatrawan attendance. Mamangi attendance bil tetap kapaliu. Puegi sok try kajen wiwiya nandong bewet. Bagangkakan katerapa ada ibang perwen na school kan. Apalagi kan nasin itu beyo bagi yang patrawan kolonial sobeti. Ireu etoga sobeti kan tekaunin wento pe na peliansia. Regangkak flexible. Gangkak mungkin sili o kakan mungkin sili irekan nakonen na naison tataukan. Ikamelan na pembewat ketrai pukata sistem eu ketrai itu tahukan na education ye accreditation sistem wat itu tahu na nuai Amerika esanama puai kia rai cuman bebau ms abungnya ketrai wen Bombay belal kanta kaya kanan kapal patuan ajoto na esanama puai ketrai anak ke nyampat pada kasantin tatongkan dengan parata na newe ora. Hari puegi sobeti ko kage sabun man kita lebih kasmu atamak trail armas sodragangi pilihan pada. Driver bertabiang kak pada yang tatongki lebih kasmu. Driver kata bagi driver tatawagi accreditation puet engkak kamawian la achievement in samadai syarikat. Yai karaben adraiban kakan tatawagi kasanti me accreditation kasadayang drive. Mai mangi tatawagi accreditation iyang kamera makaitin tok mengayu. Yang patrawan yang trapiata ranceyo yang apa-apa ni ko to pak chocho ikin patrawan doi porque attendance makin wiya issue wiya kapal kabin saleta kan wiyawi tespalagan ak traikin kak nyam patran traikin min nyam patran pokran kakan yang kap kapingki kupur mesaisan hari ipatrawan camanda oleh menapani school nan wing kecil Eugene Artus olo ansho me we are principal in St. War School essential men train chorus nan probewet me schoolo ayang poeta lebih poeta ku ya olo kosongnya cokol kosanti kosanti ini Sumbatan pansodra malukisan tatap puegi nera. Rai jom community yo rabil wegi kasanti non rai yang oke. Arnian jom bela gawia wina wegi tri. Rai sumbatan kan kentola o ya rai jom alpukat tatap engkau school. Email ada achievement in school in Senwar ini mau. Nak puida kasih seriko. Nanay jawo sotra accreditation Bombay. Skolo sains algi puita pueki kosandu. Ibi may patrol kamera nama. Rai sumbatangkan bepatrol sang awak school. Kemarin beriang wita tongki keret kosandu. Elayang puitakan kakon mia na namai tual school. Hari ini patrawan
Ketrain John the dog in school. Ketrailanane. Kosamedi nanasam atrai to school kan. Me attendance tawia issue you o ketraiban kagan apani. Karena school chorus patatunan nan wasakan community based school. Wewe saladak school. Rai chorus me yang kogosan mo yang school mo. Rai chorus bang pukoki. Penene del contoh tahun kan school. O wasa chorus me yang cowok di school. Era lo ya apa lepas school. Banala trek sakiskan. Sangni attendance. O pitakan cekan memia. Makatrai sudah bang paralan di school. Ais me ban William Ketrail o ya pukota tahu. Ibi patro kamel lebe. Ngai sumbatagman. Yang sumi ban patro wanuya sumbatag. Ngai yang patrolan di kabisane talayo. Ngai sudah yang patrolan ngai uya cuma pukota tahu. Ni uya sumbatag. Ai ke peitagom. Isi me ban William ni o mau matangki pukom me ban uya. Bukile sempelan kan Ketrail kumyata. Ketrail me kayu wewe ki atrai cuma le sempelan. Hari iba ikit medwadawa Ketrailanane and medwa mau attendance kan malukan Ketrailan kedua. Ibin patro kamelana awiya issue amen nanan waito magdala pamasligi. Hari kabalo isme bang William isme bang nu tabapali serikan yang show maestro dia. Ima kareta shorter learning cup take place. Puegi shorter show ka school. Hari email patrowan metawan train anana and kopulki samadai school kan kesampal lagi tetakan makatrai bukoki o kesampal lagi penene kan me sabulman ki cumaron ki syarikan bagian patrolan di school kisakis pan ko yang rai syarikan pueki tener bersyak ama syarikan ban patrolan di school asopata agosto perla Rambil kisakis kita bersyak ini kami nama seri school o sombata principal o trudodong tekan karus sebab bus driver udan rabam panjang arai jual pukau pergi maraban sutunya seri kan ban sutunya wasan school o sutra di kamera ke school memang kosong tiang raya ada Aimba irawan may patrawan kasalata wangkakan sewase kupuratay ongni abal bay school kan pagkailangakan sainsan song ran at round sailangkak sakiski persek tayangkakan sakiski lolokong tayang sakiski tiagma oiratay kan maging sakiskin token ime patrawan tola Ogas kasanayan kat-katran. Ma ki senator kan seninin kasampal ki pukot ito magumaikin pupukot. Lima karala sa kanyang concern ki salary kan magumain buwa. Pwede may patrawan accreditation parusan US o wasayo batungkakan apani kosong di kan namanya pemiamun sama lain national government atau kamu mau tahu kita state kita dan kak terdangi miamun yang ada plan ikamel mempunyai short tapi santiana sama lain comeback itu me terang yang kamel lemah Tadakan kontrak, tadakan paylaw diyo. Agam paylaw, pwede kontrak yun.
Agreement yung mawiyawi o palagaros bang kakpunggila kasantingan mabiyay arambang kagsay. Yan so kabansa ini kaban icaragila muman tatok makabananggi o pui makaban ale kambang kagsay. Ikamelala ketayan lodian yang sainila ejual kontrak ni isu terpunggi. Yang so may patronan we are principal saladak yang sainila isu terpunggi kasanti ko apa saini bukan miet lain patroyan. Ima alada jojo todok jojo kay miet. Eu entrance test. Mai kameleleme entrance test. Isoto kameleleme sangen rawat mai ban alale kisaki dalagong tiak mau o persep. Agmai ran neutre kumai banale tesyo o determine maka bamput lo na high school tesyo sudrak kosone di ma ibanyang pusya na high school na high school ime enele kita kan yang patron leader sa kokona bene may kosone diyo pilio o git Wadawat kayo, wadawat karyao, kamanana. Kita tong nan eksekutif. Yet kabina mesainila pilo o yala kosonatiyo mepam patapat. Mawe kita ingin kakaletes isang ni kosanti en kabina anso. Kita ingin sotrates, kita ingin kakal. Sang nanat kamanala kosonatuo. Awiala kosantiyo meray koros pingkawalo and Tumpi pampatulonan high school. Pukowo yai kids that senadorgan o kabina pakita government in Tumpi uisat o kamanala buat angka kuya sawas mau ong saya serikan. Jalan tes sekolah elementary pun-punot ki magtrabaho dan high school teso. Akta nang wewegi yambe utan ni pampatulong na high school. O nantiya high school wegi yang kag nagsang o ngayali di jumol diploma. Waban sa wasaya nan tatok may banyang apply. Ikameleleme yay minimum requirement in education nan Tumpi yay high school diploma. May patronality jumol high school diploma, ikak put long ng college anytime I want. I show you maybe patron ng college, ay ibang patron apply, o patron pwede rabang require transcript. A transcript may patron sa high school kan, pangkatedata may ipatron ka na kaya lang high school and high school. Ay imet may patron kalau nak apa ika kena ugi yang kecai rawat kalangan yang kupur kurus. Kalangan yang kupur mui, yang sahur itu, dia Senator Edgar. Saya beliau kecil mau, dia beliau dapat ada beliau. Kalangan mula cerita tugas sesuai yang saya kupur pada, saya berikan semua kuma Director Educational Talent Search Program Miss Rita Harris beliau dapat. Saya presiden sekarang tahu apa sekali saya dapat Saladan Elementary School.
kasilele naiko, ichmol wow kapatabat, wow tukas tuwekan, kakan ancerkas itu. Buat wasin, wabis laut karakter, ruas kayak lain lo ngerti, oh, what, woi. Tenesa banyak karwaro, tenesa banyak karwais kekurangan rambut. Erupaya kasih kurang, sembilan kapaya tak oh, mai kasih kurang dia laut kat tahun dia kalah. Oh ini sudah kayo apa second night oh ese kalah. Mai kasih kasih macam sabar. Panangalan ko naman sa banang ko. Muna siya mga kaskas mo ya. May kicing proyek pa siya. Kasama ko mga Director ng UP, the Board Member Diaz Joseph Pideo. Napanangalan po naman. Ay sukses siya mga katsyangan na ngayon sa Kanada kawin. Ay sabon machay program, sabon machay kabina, and one campaign na pagkakita po apa kupor. Sabon machay director investigation, pangwali ano pagkakita sa Canada Watch. Director, accept.
Kalangan MC boleh pan patroyan na ito sakaratan boleh apa boleh anti kapina ay men patroyan siyang ki ito sakaratan kaping oh wow pan kupuran nilap pag kupur mau masaisan amen kitay ewo kalap kating sapol man ki o kitay ko be tumalin ki kasi sapol ma roson o kakanyang patroyan sapol matay o panang ranwot apa yang kue, ay men patroon pintriang ki cuma sakaratan kay poni, tuan Erickson wasalabalap port lapanet, wow lap pan kupuran sunan kan, wow lagi nanalak net, nan kaniyay, lapalap samoro kay tijay kan karusian, nan wayward, wala iso sa riso, pin patroon wow lagi so masan kusap. Buat pelientan. Kupin laban-laban wawakan koros nan kausap tarapop. Kapreto wawat nan mal ranwat men batuan wawanuki sabun matay kapinan wain Pompey the Honorable Reed P. Oliver. Pin batuan wawanuki wali abatay kan nan Mamotin Legislature Kaisak, yay Madam Chair, Senator Sintilina Leka, o Senator Sammatay Keynote Speaker, Senator Sangster Edgar. Pin sa water, I would like to also pay my respect to the representative from the U.S. Embassy who is here with us this morning. Thank you for coming. Pin patuan ki board member kan koros mayang batang child. Mulyang aki speaker and council and wainu mayang batang child kat ng mall ranwat. Wan paron lapalapin momotso kan koros. Okutay koros mayang batang sammatay. Education day ra. Pena oral abuse mesang I nabakin kitay bukuan keynote speaker. Mayay Miss Phyllis Silvanus oral abo patongan ngong. Ngong ki buku tatongan nagtay sapun man ki o radio school kan tumalon ki ang sapun matay kan pan kamaray. Karyaran chay bilgotuniyo pena nan wain kiti nan student PLM ok tribal log bana orang api masang keynote speaker mega cuci ki onontan January time war time say ki mayai education department in Bombay State juga kan nawala ni waro ak time anane Cek sapali o prem oneta. Ayo, child bane nan Wayne Sokes Colonia school in Sakara Elementary School. O sabun matay keynote speaker o kawit kong child tuan reliability o dependability te ngong lugulug makuha nga ramen kutay sa patak to school kami ay try dong yak banayo nan kampan kamaranwat. For ranwat sansalsan sa mga keynote speaker me wira mabil kasampaleng try lang kumugumura mailin kutay lang mapapali kambawat yay attendance ka per second porto wasang tatuangkan opinion suwada Thailand ka kititawan accreditation standards kan makakawite sa pulmatay tatok nan kan bawat main ko irabuka karusian nan kasampalang try pawiyay rekay magtay bangkak sa pulman ki cumalin ki buwan kawait patay sang nagpatroy motay niya tay ban
apa-apa ni sabun matrai kambawat. Main mangi ranwat kita kat pena patomana pagdailan kapkapengki o paraparengki puitakan memyayar nan sabun matrai kampan kamara har main wala tamo main nan triam tatok ma mai wiata abni asot pilmia mesot yang saya ke puita bukat ranwat kaitem resort kagam resort kagam saya salata ab miat room aiso rampil patro tola mau o ngong kita out kita irala pukam chai le upanana wikwat pangak sawase railan kak yang sai nan parakan laban patro to muren buat ranot hari patro mulia tiga pena uya sabun congratulations o kumai korupsian laban sai kita mai poita ranot obnia sawat pamama ko kumai lakan mesot lang sai ranot mai pinan triam pelakap chai la paraparan ki o kapkapeng ki amai sapil mamail kamai tumal poitakan mia ira silumi patron kamel le makosen minin kesempan me pola pene sangkan koros mutrai kapkapeng ranwat ye ira pugat me cep kita wow puko o mele mai mangi kampan kamarai asan kita aramas magayun pokon nan Bombay State o kutay sotoka kutay lanka apani pena inang aramas kan korupsian aso tragis atam kutay nanane sapuniman kutungadan ki kutay lanka wow nuki papaman naman aramas o kupur rata Iron tatawagkan na mana pali kutay lanka eupene nan tatawag kutay papaki yung Bombay State. Wow, ini ni kesampaian kita, pemagtai setiap kasaleta. Wow, awita sabun mata itu tak suatu bangga poita. Kerja orang pukau, emen pacawana sabun ni cuma pukau orang kembawat. Lalu kong ketla pacawana sabun pukau, oter keterapi, ana mencuri orang pukau. Bicara tanpa minimin bana bukan angkat tetap poini. Jangan mau opu bukat ko sandiak ana puko ngom depan kapaya ta puko bukat o kesilu dere mele sote palasang mele kamele ya pemak ba mele yang nasa mumutato autan kompan uyar mas poitam manau sote uyai ramawi om nanto hargajai jadi sabun man kita iragat irabukat awiyang sabun matrai iran kupura o kapinwa o sabun matrai tatawakan sanglat patola motrai ipatawana kuji o sakara ayo magtrai goros mangi tuan tame sabun man kaun ko santi ang trai laramas ab melet kitrai lakan mapukwa kya wapali sabun matrai sirikan Esai salih kutai le na sa matrai puk mau makatoto yang kutai magtrail pan pataki yang sisarigis tuan pan mamog ban chama-chaman kukulat kaprodong kutai ranwat salmatrai ketiang ranwat kapunggi yang kepna bilkotunyang moleti salmatrai totokan ranwat Esai salih kupurkan Mesongkan koros matrai kini open na sabun matrai Bombay State Government Bayangaki Education Day Police Week Sangon tatangkan koros mewe palik bukoki apali yang Bombay State Yai mebasa na yata kati matrai sabun manki Ranwat sabun matrai team Ebatuan endless educational commitments ensure and promote all learning capacities Tetukan war tubutuk war sesi Maingo Timur Pil Tokalangat sabun matrai team lab and Bombay State Magtrai koros
kecil mani patroan meyai angin kela kecil kecil neopen putatok mutai sabun manki angka poita orang Israel seberikan bebanut walian kecil tak pukul tetap buat nanasukan beban patroto ye imat itu kan sekarta walian tu sama matai kepina kalangan kubur korupsi ada. Kalangan kupromi karakter cai kacikian saratau bila baca kemudian bebangsang Fix High School. Thanks so much. Tes bon kich choice kur buka charge pantola amawa ibawul yan kichti o melel pokon so wacho ya sabul machail ta chengol sakaratan kapeng lap melel ang gawong sa machail coach pwek yes ngakin maur me kachki yang amenamen kichail cheka kar pil kach pele bache pele ran watch pasakset chengol sakaratan wow Tang Buren Kapinawi Pompey Senator Edgar Leka Director o Melek Salitin Nanun Karela Pansok Sech o Kuchai Karos Bayu Pene Ranwaj Kich Mawya o Pischika and Bix Magnapa Pali Anan and John School and Bix Karos Mayay SPO Oranwat Saban Willianti Melel staff kan Jones Olympics unsak o yang ba Tokan sa wach ong nan kamatong te main komwich ong kupurakan ay dan bacawan pakita ren kacin kupure wasame so ucarkan kalangan Tonight, and I'm waiting on the 1205.
dapat na masih mga business mo even pagiging sa ilang program pa rin o prolesen ilay kan may sawas sa pagpapasya education day may chapter niya reo o dilidoran watch ani pa ka na maralay ka no niya kasi program pa daw kasi yung ray ew na po ipa ka na niya kasi and yes ilay kan Philippine State Legislature Senator Edgar Congressman Esmond Moses, panalo ito. Yehi ay so magchay paras kasing yehi ko ta status kan the award kan o ibanagay sa mga sex o kasama yung live awarding committee ang kaksaban man kita ay success awarding committee sa kumaya iso. Kasalilia Michael, Wergi Aiso Magachin Kurayang Kapachir Maches Sakatawa Man Dictionary Moon, Monki Nako Chay Borusia. Kasalatang Sakiskan Ranich Chayban Chapita Iray Teacher of the Year kan, the Toy Sana School kan, o Mon Patang Sakis, and then Lupaya Taraptar Excel. Kung yan sawas kita mag-satisfy. Kayong sakis pan Teacher of the Year pan Pachola Tricia Elgamberger. Kaya school sakis ni Tabel o Jack. Jala o Bukit. Vincent Victor Awak School. Jason Wandalier Next School. Brigita Ariante Next School. Lauren Rosario Next School. Jackson John Parang. Senolin Wood Fix. Alexander Onoport Fix. Rotora Pagalando Fix. Alden Andrew Nukworo.
Queenie Marumame Pagmamarangi Pagbuliwan Petra Obet Mogilo Alfred Clark Tungelap Sharon Selvin Sabuabuk Municipal EC Toy Pan Pacholang Muley Edgar Awak School. Wait, siguro mayroon. Municipal EC Toy Bang Pacholang Melissa Wendolin. District Principal of the Year, Pacholang Erwin Kiat Tunglap School. Kailangan. Penandugayang Senator Edgar, kemudian kita maaf sa istiwaj. Chairman Pacholang, Talian CRT, the classroom resource teacher, o kayong service pa Pacholang Melanie on award next school. Shane Atalbert, Saladak School. Outer Island CRT, Pacholang Yolani Obet, Tunglap School. High School CRT, Lori Neltor. Yung service na Babel Bottom na yung most improved school o services din ng banner para walang Tunglap School. Certificate kay Babel Pacholang School ka, kayong certificate ng Pacholang Saladak School. PDA. Uliaban Saladak. Awak School PDA. Next
School PTA. Barang School PTA. Pips High School PTA. Uliaban Pips. Kisagis ang longest serving employee Pampacholang Elmina Eliab Pips. Pasok ulit ito. High School Bus Driver of the Year, Pampacholang Peter Aaron Pips. Sped Bus Driver of the Year, Pampacholang Kimo Aaron Awak. High School Cook of the Year, Pampacholang Sabio Edwin. Librarian of the Year, Pampacholang Tailina Abdakwi. Nasosya ulit ito. Kalangan sila po. Amen. Pag kita report number Joseph, ako pa sawas kita ma-saksi. Chay matulangan, nanaw palin ay 20 years of service, so totoong biyak lang isang parli sa pangamarali. Kayong sakis pa, Pacholang Sanaling Puto. Maxon Loyola. Yurita Sisaya. William Peter Ramirez. Jacqueline Yob. Uliagan. Amen. Paling spesial ka po kata sa Biswatch. Ari Wachap.
saklang service pan pacholang Kiulin Panwali. Ulia Banero Wujud. Miak service Chororio donation pacho tawasang US Embassy o pwedera chay pacho nagachipet fix iba bagita ng President Olympics na balik service watch o kumnak sawaski ang President Olympics po chay kanya President. Kaya susah dalam kerjaan, pada tahun sakit orang rai cuma sebulan, ermoy, imen pada ada sangat tahukan macam ermoy, orang dekat silam ranut, waktu urusan mayang kat pasok pasal kesehatan ranut. Saman award kategori ini bang pada tahun orang rai cuma sebulan. Ab cepat jad rai kan me alegi 4.0 GPA, much more where we certificate 4. Oh, alegi 4.0 GPA dan Oregon Korusian dan Bahari School Manager 2021-2022. Asuhan serikat pada nan pengwaluan. Omowan ita pada wandak sarispat iman pakita. Ren, may I ask Madam Elizabeth, U.S. Embassy Representative, to please present these awards. Kayong service pembatalan Laila Lopez, Sam Neck Elementary School. Mai seringan niya sa mga may pembatalan ng mga service, Laila. May pembatalan ng mga service, may irregular bali kan? Bill Sam Neck, Brenda May Joseph. Marxist Kyo Ariarte. Abigail Grace Samuel. Irai Tuan School Gama Belalegi 4.0 GPA sang Awak Elementary School. Yay. Fikira Chief Victor. Leila Mia Seneres. Kionika Latore. Person Cover. Ian Caleb Nick Tonra. Geneva Ladora. Regina Faith Kilmeter. Ellery Silvanus.
Angie Celestine. Ira is the Rubugat Malay 4.0 GPA straight A's Sang Elementary School. Take a chair, my Kailangan urmay sa ligang nagkakatuli. Thank you, madam. Irailkan Bibilian Aleni 4-point GPA last school year, Sang Biggs High School. John J.C. Curley. Oh, sorry. Board member, Mr. Edward. Congrats, I was the max estimate. Service mo ya berperon tangan sewat patron certificate o wen cek wen jala riasak. John JC. Ivan C. Kamalan. Payton Dosis. Payton Dosis. Masuk ke patron William. Isaac Bayet Edgeworth. Fantasia Ezekias. Einstein Halbert. Gisele Holiday. Brayden Johnson. Valley Jean Lonnie. Narek Grace Ludwig. Narek Grace Ludwig. William. Amy Nakasana. Amy Nakasana. Vice Commander Katrama. Ryan Nakasana. William Ryan Nakasana. Leliva Philip. Leliva Philip. Sharon Primo. Finola Victor. Aisha Lorme Hallings. For Valley Jean Lonnie. Valley Jean Lonnie.
Kelangan Burmai Seringan, Kelangan Board Member. Aso serta bang orang mana Israel kan alai 4.0 GPA sangat cek nyarai puing kayu let puing kayu su. Serta bukan sekali di AOB baru kali di 3 point up. Ni kabar terbaru tentang urusan dan bahasa sekolah 2021-2022 serikat alai di 4.0 GPA. Sang Menbalita traktor pemilihan sawas kita saya sebelah Sang Net School Marxist Skill Area Hotel. Sang Peaks High School, Isa Violet Edwards. One Tarun, Mr. Bruce Enegor, perkalangan mo kita saya sebut. Award category met may perfect attendance. Saya bukan tentang person school round chorus dan bahasa school aja. Sunnet Elementary School, Laila Lopez. Irai John School ka Sang Awak. Tikira Jean Victor. Ian Caleb, New Donald. Ellery Marie Sylvanus. Geneva Ladora. R.G. Gasai Manuel. Leah Primo. Vera Bennett. Luana Pia Seneris. Vera Hadley. Angie Celestine. Yerakan Sang Serentak School, Yolanda Torres. Rayu Ichi Alex. Sylvania Norman. Sylvania Norman. William.
Tom David Jr. Rachel Wilson. Jaden Sakai. Carol Kainoa Peso. Taylor Alex. Cassandra Albert. Osang Kapinga Marani. Naserukan Sotopato William. Tomina Emika. Tomina Emika. William. Or Bruno Lawson. These are program for some schools and two schools and elementary. Yan ramai sarila. Iraikan Mesang Fix High School, Bill Perseven School, perfect attendance. Ivan C. Tamalang. John Chasing Curley. Kuasa jalan koros sakit squad. Patroning silikon kabin. Ocak nuan jala Isaac. All perfect attendance. Norman Bedrus. Norman Bedrus. Masuk ke patro awal dia kan? So mata the vice principal, the principal in school went. Patro one ma Silicon Carbon went. Oh, Einstein Albert. Saya kecil masih lihat, udah walaupun Azor cebang orang mana iraikan the perfect attendance sangat cepuin kayu dan puin kayu su, obelsang puin kedua dan puin kayu sedau. Member kita dan chairwoman, Madam Sindilangan Pemilihan Sawas, kita mah Sawas buat. Service squad, patron certificate, Silicon Carbon, or check one generation. Kaya Mama Joyan, Laila Lopez, sang next school. First seven school, sang Bungay, then Bungay school rounds. Sang Biggs High School. John J.C. Curley. Norman Bedrus. Will you have a Norman Bedrus?
Marisha Kanso. Marisha Kanso. Kailangan kumain sa likod mga kapatid. Catch kayo sa likod. Sa bukas sa likod. Ang suwat siya ba ditengar nan direkan nagpabanes siya nan municipal level on subject area ng Parusian. May sunod ba naman tak kayo na Kariyaw? Metro Wawagi, ngaliti kayo Kariyaw pacitaan ni education day magsiyang model. Coba jadi math Olympiad, direkan bagian marutannya OSCE dan math Olympiad. Queen Kawanongan, Metro Wawagi, math specialist Patrawanda problem serikan kapacata solve dan mengarai ni rai sodenchen. Service buat patro ni silikon ngabeng ocak iwan jalan resa. Termawai menbagitar education advisor Kamil Sawas nama saya sebut. Math Olympiad, Ongrai Pinonogan, Bali de Kasidu, Sang Sarata School Day, Ashley Children's School. Sang Rai Pinonogan, Na Aledi, Seria Man Aledi Ariel, Thai Sport. Sang Net Elementary School, Chinel Highways. Sang Awak School, Preston T. Cliff. Social Studies Competition, Municipal Level, Ong Rai Pingalimaman. Mali di Kariyaw. Sang Net School, Alia David. Alia David, Sang Net. Masuk depan doa. Kuliah bet. Social Studies Competition Sang Rai Pembonogan, Meriaman Mari Kasidu, Sang Net School, Yula Manuelo. Sang Awak School, Lefton Holly. Sang nang pengandaikan bagi pada yang riding competition, Injun, sang dirai penggaisukan, ada di Kariau, yaitu sang Net School Laila Lopez. Sang dirai pengwalukan, ada di Kayu, sang Net School Susiala Elmo. Meriaman Aledi second place, Sang Awak School Latoya Ladoran, or Sang Taram, there is Sang Victor. The Reagan Batabanel was Young CA and Bombay Studies Municipal Level, Sang Ray Bungabayawan, Maledi Kayu, Sang Saradak School, Franga Donra. Marianan Aledi Kariau, Sang Baram School, Chaymore City.
sang net school, Carrie Salons. Omaledi Kasilu, sang awak school, Tron Joab. Sang Rel Pinggonogan, Mariamen, Aledi Kayu, sang Sadak, Mosiah Alex. O sang net school, Permarina Libor. Mariamen Aledi Karyau, sang Parang, Violin Adolet. Kakalaw siya ng state level. Melbagitan na yung speaker ng ngayon. Kung yung kapagkalangan sa wasitak sa squad. Siligaw sa squad ba doon ni siligaw ang kaping o check nuwan jala rin isa. Iragad na bakabanan o siya ng statewide Math Olympiad competition. Sang iray po yung unugan. Malay di Karyaw. Nia Tonre, sang awak school. Malay di Kasilu, sang net Yula Panuelo. Sang Rel Pengkawalukan, Mariamen Malay di Kayu, sang net school, Chinel Highways. O sang Parang Marisa Victor. May Aledi Karyao, sang awak school, Kristen Glyph. Nantalian Social Studies, statewide competition. Sang Ray Penggalimau, Malay di Kayu, sang Nech Alia David. Kuliatan Alia David. Sang Iray Pingunugan, Mariamen Nabilaledi Kayu, sang Net School, Yula Panuelo. O sang awak, Neptune Holly. Non-Bellion Science State Level Competition, sang Iray Pingaisu, Malay di Kasilu, sang Net Abigail Grace Samuel. Sang Iray Pingualungan, Malay di Kayu, sang Net Artisha Gavas. Sang Parang, Marisa Victor. Non-riding state level competition. Sang Rai Penggaisukan, Malay di Kayu, Laila Lobes, sang Net. Laila Lobes, sang Iray Pengawalungan, Malay di Karyao, sang awak Latoya Ladora. Malay di Kasilu, sang Net Susiela Elmo. Non-Bali and Bombay Studies State Level Competition,
sang Ray Bungabayakan, Maledi Kayu, sang Net Carrie Salas. Sang Para Maledi Karyau, Chen Morselik. Sang Israel Puing Kawanaukan, na Aledi Kasilu, sang Salakat, Masaya Alex. Filmnya saya Joro poster making contest, serbuat pada benda wasat, Oirai Siai Malam. Aledi Kayu, sang awak Elementary School, Lavinia Ladora. Maledi Kasilu, sang Net Elementary School, Shira A. Lobes. William and Shira. Ini serbuat berbagaimana nan style level competition o weda kayu kerja kasih jadi kerja mana yang answer cebang bagaimana overall toy the Pompey toy. Kejayaan Bayamawi AO Award pengirakan me Aledi overall Teacher of the Year. Ipamuragis orang labega ben jangankan begitu pengbilibil and overall toy. Kira kaptelan toy application ni ran na basanti. Unsang and lesson plan kan non-parent school year 2021-2022. Objective kan mananane and measurable. Teaching procedures kan mananane and differentiated, 3 differentiated activities around year assessment or metbat koros pan aligner SLO makosondi and school na rangan. O hutan reflection kan tananane awat-awat. Service word, patron ni sinuan kabin, cek nuan jala riyokuki, o pass on AA Getaway Resort, on Riemen, nawawa ni Malaysia, nagkakara amen kapagapan. Member leader and Kapna and Wayne Bombay, the Honorable V.B. Albert from Yangon Kalan or Kachita, Senegal and Commonwealth. Okay, Maledi. Second runner-up, Bombay Teacher of the Year, Pambatoyan, Miss Rodora Palagando. They met the Gansagala Award around Kalangan Muros. Pagpag uyang-uyang ko na January plate number 00 payo-payo riyaw-riyaw
0-0, payo-payo, riyaw-riyaw, kumuyang-kubol kalangan o kabagat mas. Kalangan ng awarding committee o puhidakan karusyan, men pagkitang siya ng kubureo pa na o last yung puhidakan, pilew na balaan dumulapon. Ang sa pulmasya program ay sukses sa ibang kagsyanger na nasun sa karata, yung sa karata ng chingiti. Amo na sa ibang kagsyanger sa karata projects. Memberi channel kubureo pa na o pionese Kachton Assistant Secretary TCNI Mr. Tommy Kustiga, Mayor and Dupuan o Waliapen Mayor and Pura. Sa kagsyanger rin ba, Leo Gabulabon. Sa karata ng chingiti, nababagita sa karata watch, imendugal kukul karos malanyangye, o chayna pa na o kasamoyang Board Member T.S. Joseph o yan sa karata watch. Mr. Joseph. Iyang o kasileriya may Governor, Director, Senator, Kinilig Corps, Sangoleta Chair, Board Secretary, Palparan, Speaker, Representative, Local Government, Director TSP, Chief Kan Karusia. Magandang puraya, puyan ka kulian di board, o rin dito dapat rangon. Apmo igang kami alam ang sumisiri man ng pangata pumot ng classroom awariyaw masula patient din kariban may kadung pura yung iban sugod pata numagat yung iban motomot kapan nga kapali katagang rawat kasali ang detail sirikan paita o tondodangkan tiyaray gini upele usawas kibanet tatangkan ang kakma esansal melel keseringan ala ditiran kesakis puagi sangan todokan mie sumadangkan traktor habis kini ugupan na buang kapoy ay menson kapacayang kaway dong serikan ni sangan mom yome ibiliang kata-kata po nan news kena mie skang yaw nan way skango teso po yang iraikan na ba taulangan ng college kena sa matesan nak masahan ruang kan harus jaga school kana prokolaran klelet serimen pinagap men metagalat teso nanuaya pun ang sekangat ini napal aptang be kalau itu 97 out of 100 development tang yung kanin akawit the principal also lose kan songon ale isang ranger mano yang kawit ong serikan bangkak tuyo meleta ang pakulin sa mateng pinakapos sabang teman mulai dari sabang ay maindang may dami nguya hanggang leleng dan sa uliraya yung kulit kalawad ranot apren sabang na kumtula kayo imay kayo basa nakik barangay school may serikan amay tengang kasiliang child may barangay school Koreaw kasi rin kawit yung principal time management udah kesempat yang mo mana facility pen kakaliadis kango sangat niya pun kayo kakairta so kana pali mo mana kan kakay apali a school kan o sound kan kwentar ranot ibang kabadrayang lalokong kan memiye o puitang kan memiye channel kabubuti yang atay lalokong o atay attendance perfect tama sang salaw sang director o kabana wow and miyanan akong laloko utang kananan ko wow dan par Koreaw, mautan ang perfect attendance o kalau kung akahan kapatayang melel o melel yung ibang sinusin kapag doon tayo na assignment ng school yung mo na ibang melel ang school kanana melel lang sa mata kanana melel lang ang assignment o kanana melel lang iyang take ayaw mo na ibang maunikik high school kanana kung kasi wow iyang bang batyang iyong kan kanana kung kasalayang wow yang ban ewang sembatangkan o kanana wawang kasalayang wow
niampan ko sang jan pasang den pemain. Oi menalia ti kawit sa reserikan. Ranwat. Is nan pengamain bertali may sangat sebilang ano bago indalan. Ino hipa kalangan ng song karusian. Oh, I love you guys. Is nan pengamain mo ya kawata bangun pangkal. Kalangan tayo boleh kenal dengan kapriyaman mo. Ibang ulianti Portkan Chair Opsin Director Oyat Kaping Mulatak Peusat Kaping Mulatak Ong Contoh doangkan Pagpupuko ako doangkan ng wikat Israel Managap pay Mesong organize Kasi nadi Sang na inuwan madaliw Kajik So guys O Pixra Chay kajik yung Israel Ay wala. Kalangan yang baba nono, baik utut lap, saja yang pedagang dan mio. Oi bapa begitu ututro, yang tutu aja, ya serikan apa tutu yang nanti raihkan, tetap bertemu lakap balik. Saya kira penilai, udah pelan pun. Saya mana kala counting school, sabul mereka korus, tetap lap, uang, misalnya ranwat, cukai wat bujuk, warsisi. Jadi COVID uyu ya usili sampai kan kabel kan harus perta pas ada school pas ada trunk sound dengan bang mau serikan uyu ya saya kecil rail tak boleh bontar kulat. My respect and gratitude to the diplomatic corps, US Embassy, Australian Embassy, Chinese Embassy for supporting such events, important event for this week. Thank you for your generosity. Kamu ini mat pemur miayer pig bank kami sendiri kuliah tiket karusian biar kaping mulai tak cendera itu asat. Tama serius pasal. Misang kaburangan paling seglar. O law yung mabangkay seglar sa macam program misang rangan. Kung mabapakita law cendera benar o kasamoyang tigan Patrick Aldi so magpagi karusian pesta. Dahil paduan na yung bana. May samat kot kalangan. Sangat may sangat ranwat. Patutor dan isawasan ranwat. Yat katiyan kabna. County school. Irkan karus. Okay, contoh daw karus ya. O service school kan karus patuan na. Kuat manaman. Sa ona. O ngay sarawi. Dan Kepulauan Pemain Parusia. Kelawan Paris Kristi.